Kuva mu byumweru bibiri bishize, Guinée Equatoriale irimo kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye ku isi. Ubusanzwe iyo wavugaga Guinée Equatoriale, abantu bahitaga batekereza perezida w'icyo gihugu Teodoro Obiang Nguema Basogo, umaze imyaka 45 ku butegetsi. Kuba ari we perezida umaze igihe kinini kurusha abandi bose ku butegetsi ku isi, ukiri no muri uwo mwanya, ni kimwe mu bintu iki gihugu cyari kizwiho. Ikindi cyavugwaga cyane kuri iki gihugu ni vice perezida wacyo Teodoro Obiang Nguema, umuhungu wa perezida Teodoro Obiang. Umugabo uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Teddy Nguema, uzwiho kubaho ubuzima bw'inyenyeri 5, yavuzwe cyane mu manza ziswe izale bien malaki kubera gutunga imitungo itimukanwa mu bihugu nk'Ubufaransa, gutunga imodoka nyinshi za sport, ubuzima bwiza ashyira ku mbuga nkoranyambaga, gutumiriwe mu rugo ibyamamare by'abanyamerika bakaza kumuririmbira no kumutaramira mu birori. Ibi byabaye inkuru kubera ko ubukungu bw'abaturage ba Guinée Equatoriale ntabwo bushamaje. Ibi ni ibisanzwe bizwi kuri Guinée Equatoriale. Uyu munsi iki gihugu kirimo kiravugwa cyane kubera imibonano mpuzabitsina. Ni mu byumweru bibiri bishize ubwo mu binyamakuru by'isi yose hatangiye kuvugwa umugabo wo muri Guinée Equatoriale witwa Balthazar Ebang Engonga. Yari umuyobozi w'ikigo cya Guinée Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari. Uyu mugabo yarakurikiranyweho ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu. Yashinjwaga ibyaha yarashinzwe kurwanya no kugenza. Yatangiye gukorwaho iperereza n'igipolisi. Mu guperereza, polisi yagombaga no gusaka iwe mu rugo no mu biro bye. Muri uko gusaka iwe mu rugo bahasanze CD na mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga birimo amashusho arenga 400 y'urukozasoni, amugaragaza akorana imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye bagera kuri 400. Abagore 400. Aya mashusho ntabwo agaragaramo abagore babonetse bose. Mu bagore bayagaragaramo harimo abayobozi bakomeye nk'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu, umugore wa mukuru we, abo bafitanye isano n'abavandimwe ba bamwe mu bayobozi bakomeye barimo nka mushiki wa perezida Teodoro Obiang Nguema Basogo n'abagore b'abaminisitiri batandukanye. Ibi bikimara kujya hanze, intumwa nkuru ya leta, ubwo ni ububuranira leta, yitwa Nzang Nguema, yaganiriye n'itangazamakuru asobanura ko kuryamana n'umuntu udakoresheje agahato bidafatwa nk'icyaha. Gusa nanone ntabwo byahise bimenyekana ko abagore bakoranye imibonano mpuzabitsina n'uyu mugabo bose babyemeye. Gusa intumwa nkuru ya leta yavuze ko hari impungenge ku ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zaba zarakwirakwijwe binyuze mu bikorwa bya Engonga, bityo ngo leta ikwiye kugira icyo ibikoraho. Uyu mugabo yatawe muri yombi. Guverinoma ya Guinée Equatoriale yahise ishyiraho amabwiriza y'uko umuyobozi uzafatwa asambanira mu biro agomba guhagarikwa nta nteguza kubera ko ngo byangiza icyizere bagirirwa n'abaturage. Guverinoma ya Guinée Equatoriale imaze iminsi mu mpungenge n'ubwoba bwo kwangirika kw'isura y'iki gihugu gito mu ruhando mpuzamahanga. Vice Perezida Teodoro Nguema akaba n'umuhungu wa perezida, abinyujije ku rubuga rwa X, yahise yamagana ibyo bikorwa. Ahamya ko ubunyamwuga n'ikinyabupfura ari iby'ibanze mu miyoborere y'igihugu cyabo. Iyi nkuru ikijya hanze, ikinyamakuru cya Africa News cyanditse ko inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu zishyize imbaraga mu kugarura icyizere ubuyobozi bwatakaje ndetse ziraharanira ko bitasubira. Ibi byahise biba inkuru ikomeye cyane, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Abanyafurika benshi babigarukaho mu biganiro mu tubari, ku mbuga nkoranyambaga abantu babivugaho, babiteramo urwenya bagereranya umuntu wese batekereza ko akunda imibonano mpuzabitsina nka Balthazar. Gusa nyuma y'icyumweru iyi nkuru yamaze guhindura isura, aho byatangiye ari inkuru idasanzwe yo kwibaza ku buryo umuntu atinyuka gufata amashusho y'abagore yasambanye nabo bagera kuri 400 akayabika
ahubwo inkuru ihinduka kimwe mu bikorwa by'ubugambanyi bukomeye cyane bwo guharabika no kwikiza umuntu nk'uko bisanzwe muri politike. Ibi bikijya hanze, ntabwo ari abantu benshi batekereje ko iki gikorwa gishobora kuba cyari mu nyungu za politike. Ikinyamakuru BBC ndetse n'ibindi bitandukanye byanditse ko iby'ahandi ku isi babona nk'amahano ashingiye ku mashusho y'imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri bishobora kuba ari igice gishya cy'ikinamico nyayo irimo kuba mu bijyanye na politike irebana n'uzaba perezida mushya wa Guinée Equatoriale agasimbura perezida Teodoro Obiang Nguema w'imyaka 82 y'amavuko umaze imyaka 45 ku butegetsi. Ninde watekerezaga ko ibi bintu bishobora kuba bigamije inyungu za politiki? Reka iyi nkuru tuyihere igitangira kuvugwa. Mu byumweru bibiri bishize, video bivugwa ko zirenga 400 zaratangajwe ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza umukozi wa leta wo ku rwego rwo hejuru w'umugabo arimo gukora imibonano mpuzabitsina mu biro bye n'ahandi hantu ayikorana n'abagore batandukanye. Izo video zakwiriye ku mbuga nkoranyambaga zituma abantu bagwa mu kantu ndetse zizamura ibyiyumvo byabo by'imibonano mpuzabitsina muri icyo gihugu gito cyo muri Afurika yo hagati no hanze yacyo. Abagore benshi bafashwe ayo mashusho ni abagore b'abantu bari hafi y'ubutegetsi bw'icyo gihugu ndetse na bene wabo. Ibi byose biragoye kubigenzura kubera ko ibintu byinshi cyane birabujijwe muri Guinée Equatoriale. Aha ngo ntihabe itangazamakuru ryigenga, niko BBC ivuga. Ariko hari bimwe mu bivugwa kwitangazwa ry'aya mashusho ryari uburyo bwo gutesha agaciro umugabo wabaye izingiro ry'ibi byose. BBC yanditse ko uyu mugabo Engonga ari mwishywa wa perezida wa Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema ndetse ni n'umwe mu batekerezwa ko bizeye ko bashobora kumusimbura ku butegetsi. Uyu Teodoro Obiang Nguema niwe perezida wa mbere ku isi umaze igihe kinini ku butegetsi. Aburiho kuva mu 1979. Amaze imyaka 45 ategeka Guinée Equatoriale. Afite imyaka 82 y'amavuko. Yagejeje igihugu cye ku iterambere mu bukungu, ariko ubu ngubu byarakendereye kubera ko umutungo wa petrol w'iki gihugu waragabanutse cyane. Muri iki gihugu cya Guinée Equatoriale hari itsinda rito ry'indobanure ziri ku butegetsi zikize cyane, ariko benshi mu baturage 1,700,000 batuye igihugu ni abakene. Mu bihugu bimwe na bimwe bya Afurika ibi ni ibimenyerewe ko bamwe mu bagize umuryango wa perezida baba bakire cyane, ariko abandi baturage basigaye bakaba mu bukene bukabije. Muri Guinée Equatoriale ho ibintu birihariye kubera ko ubwo Teodoro Obiang Nguema ari perezida, umuhungu we ni vice perezida. Ubutegetsi bwa Teodoro Obiang Nguema bunengwa bikomeye ku myitwarire yabwo kubirebana n'uburenganzira bwa muntu, harimo kwica abantu nta mpamvu no kubakorera iyicarubozo. Ni raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuga. Iki gihugu cyagiye kibamo amahano, harimo n'ibyahishuwe by'imibereho y'iraha y'umwe mu bahungu ba perezida ubusigaye ari vice perezida twamuvugagaho mu kanya. Uyu yigeze kugura mu cyamunara gan cyangwa se akarindantoki gatatseho amabuye y'agaciro kambowe n'umuhanzi Michael Jackson. Yakaguze ibihumbi 275 by'amadolari y'Amerika. Aya ararenga miliyoni 379 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri iki gihugu amatora aba mu buryo buhoraho, gusa nta batavuga rumwe n'ubutegetsi ba nyabo muri Guinée Equatoriale bayitabira. Byemezwa ko impirimbanyi za politike muri iki gihugu zafunzwe, abandi barahunga, ndetse n'abafite akayihayiho k'ubutegetsi bakurikiranirwa hafi. Mu by'ukuri politike yo muri icyo gihugu ishingiye ku mayeri yo mu ngoro y'ubutegetsi, ndetse ngo ni naho hari ipfundo ry'aya mashusho y'urukozasoni agaragaza Balthazar Ebang Engonga aryamana n'abagore b'ibizungerezi biganjemo aba bategetsi muri Guinée Equatoriale. Uyu mugabo Balthazar Ebang Engonga yari umukuru w'ikigo cya leta gishinzwe iperereza ku mari twabivuzeho, ndetse yakoze akazi ko guhangana n'ibyaha bitandukanye birimo n'iyeza ndonke cyangwa se amafaranga afite inkomoko mu cyaha. Ariko byarangiye bigaragaye ko nawe ubwe yararimo gukorwaho iperereza.
yatawe muri yombi ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka ashinjwa kunyereza amafaranga menshi yo mu isanduku ya leta akayabitsa kuri konti z'ibanga zo mu birwa bya Kayima. Kugeza n'ubu ntacyo yatangaje kuri ibyo ashinjwa. Balthazar Ebang akimara gutabwa muri yombi yajyanywe gufungirwa muri gereza izwi cyane yitwa Black Beach yo mu murwa mukuru Malabo. Bivugwa ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ariho bafungirwa bagakorerwa iyicarubozo n'itotezwa rikomeye. Nyuma yo gufatwa, telefoni ze na mudasobwa byarafashwe. Nuko iminsi mike nyuma yaho izi video z'imibonano mpuzabitsina zitangira kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yabaye kimomo ubwo ku itariki ya 28 y'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024 kuri Facebook kuri page y'urubuga rw'amakuru rwitwa Diario Rombe rw'umunyamakuru uba mu buhungiro muri Espagne handikwaga ubutumwa buvuga ko imbuga nkoranyambaga zaturikijwe n'amafoto na video y'imibonano mpuzabitsina yatangajwe. Ubutumwa bwo ku rubuga rwa X bwo ku munsi wakurikiyeho bwakomoje kuri ayo mahano yatigishije ubutegetsi bw'icyo gihugu, kubera ko video z'imibonano mpuzabitsina zuzuye ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza uwo mugabo usanzwe azwi mu gihugu. Ariko byemejwe ko izi video zabanje kugaragara imwe ku yindi mu minsi mike mbere yaho ku rubuga rwa Telegram kuri imwe muri chaîne zo kuri urwo rubuga zizwiho gutangaza amashusho y'imibonano mpuzabitsina. Abantu bagiye bapakurura cyangwa se badownloadinga izo video bakazishyira muri telefoni zabo bakanazihererekanya mu matsinda yo kuri WhatsApp muri Guinée Equatoriale, bitangira guteza impagarara. Byihuse Bwana Engonga yahise amenyekana kubera ko mu gihugu yari asanzwe azwi, bihita byemezwa ko iyo sura ariye ari kumwe n'abo bagore bo muri izo video, barimo na bene wabo wa president n'abagore baba ministre ndetse n'abagore b'abategetsi bakuru bo mu gisirikare. Leta yananiwe kwirengagiza ibyari birimo kuba, nuko ku itariki ya 30 y'ukwa 10 Vice President Theodore Obiang Mange aha kompanyi z'itumanaho amasaha 28 kugira ngo zibe zamaze kubona uburyo zahagarika ikwirakwira ry'izo video. Yanditse kuri X ati ntabwo dushobora gukomeza kureba imiryango ihirima cyangwa se isenyuka ntacyo tubikoraho. Hagati aho inkomoko y'ibyo byose byatangajwe yakozweho iperereza kugira ngo hamenyekane uwabikoze cyangwa se ababikoze ndetse baryozwe ibyo byaha. Kubera ko ibikoresho bya mudasobwa byari biri mu biganza by'inzego z'umutekano, haketswe ko umwe mu bo muri izo nzego ashobora kuba wenda yarashatse guhindanya cyangwa se kwambika icyasha izina rya Engonga mbere y'uko urubanza ruba. Police yasabye abagore bagaragara muri izo video kuyigana bagatangiza dosiye kuri Engonga ku gutangaza amashusho y'imibonano mpuzabitsina bagiranye atabanje kubasaba uruhushya rwo kuyatangaza. Umwe muri abo bagore yamaze kuvuga ko agiye gutanga ikirego, gusa ikidasobanutse ni impamvu yatumye Engonga afata ayo mashusho. Hari imirimbanyi mu bya politike zavuze ko imwe mu mpamvu ishobora kuba yaratumye izo video zitangazwa ari isano uyu Balthazar Engonga afitanye na president. Uyu ni umuhungu wa Engonga Icyo, umukuru w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati. Ndetse uyu se afite n'ijambo rikomeye cyane muri iki gihugu, ni umuntu ukomeye. Ibi byatumye bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinée Equatoriale ariko baba mu mahanga bagaragaza ko ibi bishobora kuba ari intangiriro y'iherezo ku butegetsi bwa Theodore Obiang. Bavuga ko rwose ari iherezo rya perezida uriho ubu ngubu, ndetse ngo muri iki gihugu hamaze iminsi hari ikibazo cy'isimburana ku butegetsi. Biratekerezwa ko hashobora kuba harimo kuba isubiranamo mu bari ku butegetsi bo mu muryango umwe. Umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinée Equatoriale uba mu Bwongereza witwa Nsang Christian Esmi Cruz yaganiriye n'ikiganiro Focus on Africa cya BBC. Avuga ko Vice President Obiang arimo kugerageza guhungabanya cyangwa se kurangiza muri politike uwo ari we wese ushobora gutambamira izungura ry'ubutegetsi.
hashize imyaka myinshi muri Guinée Equatoriale bizwi ko uyu muhungu wa perezida ari nawe vice perezida ari uzasimbura se ku butegetsi. Uyu vice perezida hamwe na nyina bakekwa ko barimo kwigizayo umuntu wari we wese uteje inkeke mu nzira ye yo kugera ku butegetsi, harimo na Gabriel Obiang Lima. Undi muhungu wa perezida Obiang yabyaye ku wundi mugore wamaze imyaka 10 ari minisitiri ushinzwe bya peteroli, nyuma akaza gushyirwa ku wundi mwanya wungirije muri leta. Bitekerezwa ko abo mu ndobanure cyangwa se bake mu bari hejuru ku butegetsi baziranye ku bintu runaka batakwifuza ko bijya ku karubanda. Ndetse mu gihe cyashize video zakoreshejwe nk'uburyo bwo gukoza isoni no gutesha agaciro uwo ari we wese wahanganye na Obiang ku butegetsi. Hanakunze kubaho ibirego byo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi. Ibi nabyo bikarushaho kwenyegeza urwikekwe. Ariko uyu Cruz anavuga ko abategetsi bashaka gukoresha aya mahano nk'urwitwazo rwo guhashya imbuga nkoranyambaga arizo zituma amakuru menshi yibiba mu by'ukuri muri icyo gihugu agera hanze. Ibi byabaye nyuma yaho mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka abategetsi bahagaritse by'igihe gito umuyoboro wa internet nyuma y'uko imyigaragambyo yadutse ku kirwa cya Anobon. Uyu munyapolitike avuga ko kuba uyu mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru yararimo gukorana imibonano mpuzabitsina n'abo batashakanye ngo bitatunguranye cyane, kubera ko ubu ngo ni bumwe mu buryo bw'imibereho y'iraha y'abari ku butegetsi, cyane cyane abo mu muryango wa perezida. Vice Perezida Obiang nawe ubwe urukiko mu Bufaransa rwamuhamije ibyaha bya ruswa ndetse imitungo ye y'iraha irafatirwa mu bihugu byinshi. Uyu ngo arashaka kubonwa nk'umugabo urimo guhashya ruswa n'ikibi cyose mu gihugu. Arashaka ko abaturage bamugirira icyizere. Urugero rutangwa ni nkaho mu mwaka ushize ngo yategetse itabwa muri yombi rya Ruslan Obiang Nsuwe bavukana kuri se kubera ibirego ko yagurishije indege ya kompanyi y'igihugu yo gutwara abagenzi. Ariko kuri iyi dosiye nubwo habayeho umuhate wa vice president wo guhagarika ikwirakwira ry'izi video ngo zikomeje kurebwa rwose, ndetse kurebwa kwazo kurafata umuvuduko ukomeye cyane. Ntabwo ari muri iki gihugu gusa bazireba, ni ahantu hose ku isi. Muri iki cyumweru uyu vice president yagerageje kugaragara nk'uwiyemeje kurushaho ubwo yasabaga ko kamera z'umutekano cyangwa se CCTV kamera zishyirwa mu biro bya leta mu rwego rwo kurwanya ibikorwa by'urukozasoni binyuranyije n'amategeko. Niko ibiro ntaramakuru bya leta ya Guinée bibitangaza. Mu kuvuga ko aya mahano yasebeje isura y'igihugu, Vice President Obiang yategetse ko umutegetsi uwo ari we wese uzafatirwa mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina ku kazi azahagarikwa mu kazi, kubera ko ibingibi ngo nihonyorwa rikomeye cyane by'amategeko y'imyitwarire. Ntabwo yibeshye ku kuba iyi nkuru yarashishikaje cyane abantu bo hanze y'icyo gihugu. Ugendeye ku mibare y'urubuga shakiro rwa Google, ubushakashatsi buri mu izina ry'icyo gihugu bwaratumbagiye cyane kuva mu byumweru 2 bishize. Kuwa mbere w'icyumweru gishize ku rubuga rwa X, Equatorial Guinée cyangwa se Guinée Equatoriale byari rimwe mu magambo yararimo kuvugwaho cyane muri Kenya, Nigeria, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu. Rimwe na rimwe ni izina ryashishikaje cyane abantu kurusha uko bashishikajwe n'amatora ya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byarakaje zimwe mu mpirimbanyi zimaze igihe zigerageza kubwira isi ibibera mu by'ukuri muri Guinée Equatoriale. Umunyapolitike twavugagaho mu kanya witwa Cruz akorera umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa GE Nuestra yaragize ati Guinée Equatoriale ifite ibibazo bikomeye cyane kuruta aya mahano y'imibonano mpuzabitsina. Ati kuri twebwe aya mahano y'imibonano mpuzabitsina ni ikimenyetso gusa cy'indwara, ntabwo ari indwara ubwayo. Ati bigaragaza gusa uburyo ubutegetsi bwamunzwe na ruswa. Uyu munsi iby'amashusho y'uyu Baltazar Ebang Engonga byatangiye abantu batekereza ko ari amashusho asanzwe ari aho ngaho y'umugabo wageze ku rwego rwo hejuru akishimira kuryamana n'abagore, bikaba byahuriranye bikajya hanze
byatangiye guhwihwiswa ko ahubwo ari amashusho agamije kumukura mu nzira mu bijyanye no gushaka kuba perezida wa Guinée Equatoriale. Ngo amashusho ya Balthazar Ebang Engonga ni ingaruka z'intambara yo guhanganira ubutegetsi mu muryango wa Theodore Obiang Nguema, kubera ko kugeza n'ubu ngubu perezida Nguema ubwe nta cyarabivugaho kubera ko aranisaziye. Arasa naho yaretse aba bahungu be n'abamukomokaho cyangwa se ababyawe n'abavandimwe be bakihanganira bo ubwabo, bakishakamo uzamusimbura inzira byanyuramo iyo ari yo yose. Kuri we nk'umusirikare yemera ko ubutegetsi ntawe ugomba kububona nk'impano, ahubwo aba agomba kubuhanganira. Niyo mpamvu yaretse abahungu be bagahangana muri ubu buryo, kubera ko nawe ubutegetsi yabutwaye nyirarume Marchia Nguema nyuma yo kumuhirika ku butegetsi akanamufunga, maze akamucira urubanza mu rukiko rwa gisirikare, agashyirwa ku karubanda, akaraswa rwose akicwa. Ubwo rero mu gihe ashaje hagomba kuboneka undi mu muryango w'abangwema ugomba kumusimbura. Ni muri iyi ntambara rero y'uzamusimbura amashusho ya Balthazar Ebang Engonga yashyizwe hanze, kubera ko nk'uko twabivugagaho mu kanya, mu gihe telefoni ze na ordinateur byari bifitwe n'inzego z'umutekano, nibwo amashusho yagiye hanze. Rero birashoboka cyane ko aya mashusho yashyizwe hanze ku bushake kugira ngo Balthazar Ebang Engonga asebe cyane mu gihugu, atakarizwa icyizere, ku buryo kumubona nk'ushobora kuzaba perezida bihagarariraho.